Moko kuom jodolo oseo deko mar chwalo omenda mag siro somo mag basari magikoni osemuono thoth jopuonjre maonge nyalo e riwore kod sikunde. Jodologi manoloso e romo manokelo jodolo mag din mopogore opogore e pacho kae kaunti ma Isiolo okoni piny owacho owinjo luw chenro mag sir mag omenda mag somo mondo mi jopuonjre duto ochopi e sikunde. Poni mae ok otimore e wang' sa giywak ni nyithindgi nyalo donjo e timbe mag njore e kaunti no. Challenge inakuwa saizi ni mzazi, kuna watoto wengi bado hatujaweza kufikisha ile transition ya 100% transition. That means from primary school to secondary school to university or tertiary institution. Kama hatutaweza kuconsolidate hizi fund za basari, mzazi aweze kujua ni basari gani inapatikana kwa wakati huu, ili waweze kujipanga na kuweza kujua mtoto ataenda shule wakati gani. Kwa hivyo zile shirika ambazo tumeweza kutaja, county government, CDF, affirmative fund, tafadhali waweze kusaidia wazazi kwa saizi, wazazi wako confused. Hatuwezi kukosa kusema ya kwamba wanafunzi wengi wetu hawakuingia katika kidato cha kwanza kwa sababu ya hali ya umaskini na kukosa pesa, na hili jambo sugu ambalo ni la CDF ambao haijatoka, wazazi wengi hawakusaidika. Tunaomba mbunge wetu na pia idara zile ambazo zinahusika za county ambazo zinaweza saidia watu wetu kupata pesa ili school fees ipatikane ya watoto wetu, tunaomba ya kwamba ziweze kuangalia watoto wetu. Jonyuol kod jopuonj ma skul sekondar mano mar St. Canisius